Hašiš. Neko da peče i prodaje simite. Ne ono na ulici. Na ulici sam kupla, jučer nije valjalo ništa. Evo, pekara. Pa ne vidim gdje prodaje. Unutra, tamo se uđe. Aha, dobro, hajde kad završimo da ne Eno pekara. Joj, ja mi je to još iz Sarajeva da se reko najedem. U Njemačkoj sam probala, bili su super, ali u restoranu odmah peku. Eno pekara, vidi kako se čuje lijepo, miris lijepo. A vidim ja da je pekara, zato mi je naporno da te pitam za te simite. Ima. Ja i Viterno je pustio, oni se svi. Ma ja nemam, ona ne možeš ti snimaj, ja svoj mobitel, niti ga gledam, niti me interesuje uopće. Došla sam da šetam, hodam. Çiliyor abla gel. Karın çiliyor bu peki. Okej. Alba pravi pitanje naš tradicionalno bosanski način razvijanje. Da se posjetimo sve mladosti naše. Ovako se pita neka sine pravila, jel, po stara vremena. I da... Na siniju i... Neka pitanje šifru običan. Egemen peynir katayım içine kaşar. Hayır. Evo sad pravi tvoj. Da, moj je stavila krompir i sir. Sad ideš sama ti izgleda. Abla peynirin içine atma şey. Kaşar dedik de bakalım. To je onaj bijeli sir, a ima i onaj, znaš šta ono pizza? Ne, rekla sam. Onaj pizza. Ne, rekla sam. O, šta ćeš, jednu se jedi. Hašiš. Kutija za bakšiš. A stav koliko hoćeš, ali stavila ona 1 euro, to je 30 lira. Hajde, Olonur, ablađem.
Hallolunur. I to je proces, ja, malo sir, nekad papir, evo ga i ova sa suđom. Evo ga, Dženane, sad je na redu tvoja sa suđukom, ljuta. Nikad se ti neš raditi. Hoću. Ya katayım mı? Katayım mı? At at, adam acı istemiş. Yeter abi. Ah, Dženane, koliko je naljutila. Ambulans, ambulans. Kako? Oh, çıkar. Evo je sad. Evo nas. Prekrasan, ja, i zaseban, poseban ambijent. Vatra je tu, ja, sve je spremno. Evo ga. Što je urađeno, iscrtano, nacrtano. Neko je lijepo.